Dobrodošli nazad na kanal Baštovanova priča. U današnjem videu ću vam pokazati kako da duplirate prinos belog luka. U nastavku videa pogledajte. Kako dezinfikovati čenove belog luka. Kako do idealnog razmaka lako i brzo. Šta dodati u zemlju prilikom sadnje da bi dobili velike i lepe glavice luka. Beli luk ne napada veliki broj štetočina, ali jedan insekt može značajno umanjiti prinos. Taj insekt je lukova muva. Srećom postoji lako i prirodno rješenje ovog problema, a to je da pre sadnje dezinfikujemo čenove belog luka u čaju od kamilice. Kamilica je inače poznata po svojim antiseptičkim svojstvima. Za početak ću napraviti jaču koncentraciju čaja. Dok čekam da se čaj potpuno ohladi, iz krupnih i zdravih lukovica razdvajam čenove belog luka. Vidimo da je neki čen već proklijao. Izaberite najkrupnije čenove jer oni će dati i najkrupnije glavice na kraju sezone. Potpuno ohlađeni čaj od kamilice prelivam preko čenova. Potopljene čenove ostavljam u čaju na pola sata. Procedim i sve je spremno za sadnju. Grabuljom poravnavam zemlju u gredici. Što se prolećne setve tiče, beli luk možete saditi od sredine februara do prve dekade aprila u skladu sa klimom i vremenskim uslovima. Uz pomoć sadilice koju sam napravio veoma lako i brzo pripremam savršeno razmaknute rupe u koje ću posaditi beli luk. Link do videa u kome sam pokazao kako sam napravio ovu sadilicu se nalazi u opisu. Beli luk sadim na razmaku od 20 cm red od reda i 15 cm biljka od biljke. Na osnovu ličnih preferencija možete eksperimentisati sa različitim razmacima, ali ovaj razmak se meni pokazao kao idealan. Beli luk obavezno posejte sa tanjom stranom na gore, pošto će iz njega krenuti da raste nova biljka kao što vidite ovdje. Kada sam posadio luk, sljedeći korak do velikog prinosa luka je drvni pepeo. Drvni pepeo sadrži velike količine kalijuma i kalcijuma koji su važni za razvoj korena i zdrav rast biljke. Oni će značajno pomoći našem luku da napravi velike i zdrave glavice direktnom prihranom mineralima, a zdravi i jak koren će lakše snabdevati biljku i svim drugim nutrijentima dostupnim u zemlji. Ovo nas dovodi do sljedećeg sastojka koji će nam omogućiti veliki prinos belog luka, a to je đubrivo. Ja koristim organsko peletirano đubrivo. Posipam ga između redova. Da bismo osigurali dugoročnu plodnost tla i podržali mikrobiološki život u njemu, važno je izbjegavati sintetička mineralna đubriva. Kao što vidite, sve što je potrebno našim biljkama možemo im dati na potpuno prirodan i organski način. Na kraju sadnje belog luka ću obilno zaliti. I to je to. Prikazali smo potrebne korake kako bi osigurali zdravi i dobar prinos belog luka. Ako vam je ovaj video bio od koristi, pretplatite se na naš kanal, lajkujte, komentarišite i podijelite video sa prijateljima. A do sljedećeg puta pogledajte video kako sam napravio sadilicu za luk. Zeleni pozdrav!